Hello ma'am, welcome back to my channel. Ngasigi para sidi amna nungaiba amna nokningba thabakki interview amagi matangdani. English tamge khandaba mayam ama sida yaubiragasu video si thengragasu dum yengbiu. Haibadi masigi interview si am nungaiba am nokningba ngaktang relax tawba yaba. Ngaktang relax tawbagi tanja ama phangba dugumba interview amani. Interview si English tam pathoga Manipuri da mu hangadabani haibadi English tamba mi gisu khallaga tawbani. Haurasi Nupasi office sida sange interview kita magtako. Duga magi ahanba wahang si. So what are your skills? Haibani ko. Nangi hay singjaba khutloiba pot singsi kari kari no haibani. Hay singjaba khutloiba skills mayam tu kari kari no hana hangapani. Haibadi thabak ama tawge hargadi hay singba khutloiba khara leibta bani. Duna hangpa question ni. Adaidi mana hairak pasi mana kumak pasi it's on the resume. Resume di hadi ko resume haibani adu bakuna resume aragadi mayam gyan tabagi haibani magi real pronunciation se resume haibani ko. So it's on the resume musi resume da yaubani ana haire ko haidi thabak torom daida kana resume ama dum pishale office to da resume to da magi talent skills education qualification gi matang da loina igdaba date of birth adagi life location everything igdabani ko resume harba pose aduna what are your skills hanang pukanda mana it's on the resume da yaubani ana man haire no I want to hear it I want you to tell me nang na ingonda hairak padu pame nang hairak padu aduni aina taningi si haibdini ko adaidi mana then the resume becomes irrelevant adu oitargadi resume ki kana ba kari leirage kem leitre irrelevant oiraba resume si kem kana dre sizina pam leitre magi ko haidi resume du pabi drabnina resume da loi I gribu yaurabdu padragadi kedona tino ana mana hangya adaidi no I want to hear it adu inateda nang na haibdu aina taning bagini ana it will take time for me to read aina paragadi matam khara sangagani haidi hairagadi hena thubusu yaidana to paragadi matam hena sangani aduna nang na hairpadu pami how can you be sure that the time taken by me to say is greater than the time taken by you to read man hairego aina haibdu sangba matamna nangna paabdagi hena sangani di khangdabra haibidi hairagadi koithoga ama torga ngangba yaiko aduna mana kumakpa pakhumdo aina paabane hena sangba yai sineba aduna kamaina sure orino adu sangwa habisi mana kume well isn't that obvious adu di masana taadro obvious haidi obviously ga haina daine adu di masana taabane sinida obviously obvious isn't that obvious harisiko adaidi nupajina kume not to me aingondadi oide aingondadi obvious oide masana taade haina mana kume so let's say you are hired nang si thabak sida khalabani tabak si nek abani haidare nang tabak si hire hadi nek padani nek pai di khan baga chamana re ma nek ragadi ma khan bani adna so let's say you are hired para du dinang ji khalabani hire tawrabani ne abani khalasi haina interviewer jina hire mana thank you I will start from tomorrow yam thagachari adu dei hayeng dagi haujarage mana hayeng dagi tabak si haujarage thagachari sinida no just assume nang thaba horo haibnate sum khallu haibne assume hadi shaktam lawba oiro sum khanbada kona suppose kaina haibdo dunia let us assume you assume that you are hired haibni ko nang ji thaba khallabani na khallu ne abani na khallu ne abagi shaktam de law haibne okay why assume pare adu kai do bagino aina khanga dui sumaina assume to dui karigino aina sum khan dui karigino you are authorized to give me a job right nangje aingonda thabak pibagi nangonda authority du leiraba natra thabak pibagi yathang pibdo authorize habidi yathang pibdini ko aduna nangsi thabak pibagi authority du nangonda pirabani authorize torabani nangse sumbra right sumbra natrone hanuman hareko and you just said that I am hired aduga nang so hauji haiki madudi ai ne gabani ai khalabani and haiki
No, I said assume. Nate, aina haibdi sum khallu, sum saktam de low haibni. Haina man hai. Assume what? Kari no aina khandis. Kari no aina saktam low dis. Assume what? Assume that you are hired. Nang si khallabani haina khallu. Nang si khallabagi saktam de low, nang si thabak sida ni abani haina khallu. By whom? Hare ko mana. Kanana. The interviewer sin kume. Aina, by me. By whom? Kanana. By me. Aina. Okay, I assume that you have hired me. Pare? Ay nang na niabani khalage. Nang na thabak sida ay sin niabani khalage. Okay, I assume that you have hired me. The interviewer sin hare. Will you work for a little less? Will you work for a little less? Have the paisa ji khara tana suba ngamgadra sugadra. Nang paisa ji mayam da pinaba paisa di 100 oira khalase. Nang wanda 90 rupees piraga nang thabak si suba ngamgadra. Will you work for a little less? Have you artha aduni ko. Mana no. Hare ko. No. Then I will work less. Adu ay taragadi ay su thabak si hantana subata. Mina pung nipan subado ay na pung taret surage. Maram da ingon da pisaji su na pidrabnina. Then I will work less. Adu di ay thabak tu su yam na suroy hantana sugani. Then I will work less. No, then we are not going to hire you. No, then we are not going to hire you. Nate. Yade adu di. Adu ay taragadi nang kuna nearoy. Maram de mi ama nek panek ta bai company dugi apam bagi matung ile company dugi policy ni ko company na nang je 90 rupees tang pige nang pam disu pam dari su gano duneba. No, then we are not going to hire you. Adu ay targadi nang ay kuna nero. But why should I work more for less money? Isn't that exploitation? Adu bu kari gino ba paisa di han tharga ina kaido bugi thabak mayam dagi hena su tino. Adu di michang mikha nai natro exploitation. Misi exploit over michang mikha nai na anthana tawbu ko. Adu ni ko exploitation hai. Isn't that exploitation? Madu michang mikha nai ba natabra. Madu mi amada hanthana yeng ba natabra. Atopana wang na tawraga. Sinyaw mana hai. No, it isn't. Man kumeko. No, it isn't. It's just that we don't feel your skills are up to the mark. Nate si hanthana yeng ba nate. Masimisang mikhanay binate. No, it isn't. It's just that we don't feel your skills are up to the mark. Nangi haising ba, nangi kuloy ba mayam dugu, ay koy na kanjaba, koy expectation do, kanjaba do. Adu yaw da bagini, adu gi mark do yaw da bagini. Sidagi he na haigedaba, oy gedaba ne. Mi mayam ma hairi se samay haigedaba ne adu bunang di adu gi skill level do haising do yaw de, adu nani. But I never told you my skills. But I never told you my skills. Adu bu ngasai dagi ay haija singjab kuloy ba mayam se ay haigidri. Sinema. No. I never told you my skills. But I never told you my skills. But adu bu never kay daw nungda. Ay na ay gi hay singjab kuloy ba mayam do ay kay daw nungda nangunda hay kide. Sinema. No, I read them. Nate ay loy na pakre. I read them. Present na read hay ko. Past to di read ay na pa ko. No, I read them. Ay na, loy na pakre. Koy loy pakre. Nang iraming ba skill mayam do, ay na loy pakre. Then, why did you ask me for my skills before the interview? Then why did you ask me for my skills before the interview? Interview hodringai mamangda. Before the interview, interview hodringai mamangda. Nang na kay daw bagi aigi skill mayam do hangibano aigi hay singjaba kuloy ba mayam do hangibano. And why did you ask me? Kay daw bagi no nang naingonda hangido. Why did you ask me for my skills? I wanted to check your communication skills. I wanted to check your communication skills. Nang nangang ba sakpada haijaba singjaba kuloy do aina yengning bagini check tawning bagini. I wanted to check your skills. I wanted to check your communication skills. Communication ID pau phau na bani ko amaga ngang na bo ro ibada message to people ero adu sigi areas tadi mainly ngangaga piba magi message to niko nangi communication ge skill do haije singjaba do ngang basakpagi adu ina check toge na hangmani sineba. How did you check it then? Adu di kamai torga yengkrage kamai tor check torge. How did you check it then?
Kamain tawra check tawra get di. I listened. I tai. I tarami. I listened. Idi hap gadi tarami. Nang na hai bang sai di hai ru me am do ina loi tare. Loi ta kre. I listened. Di tara di khange dana. Mana ngang buki skill do. Sai di tara mina ma khange. I listened. Hai. Okay, I assume that. Hai na hai ko. Para du di madu aina khan bo hel lagi. Saktam lo bo hel lagi. Sum khallu hai gi benina. Hajik si I assume that. Kuding mga sai di ngang na ru me am si assume tawra si. Sum khalla si aseng bo hel lagum si sine man hai. I assume that man hai. No, I was keenly listening. Yamna attention piraga kari hani. Dhyan thadaraga munna ta keenly haidana ko. Munna keenly. I was keenly listening. Ay nangonda yamna munna tarami. Keenly listening. You don't have to assume. Nang hojikti kam khan bagi tarka laite. You don't have to assume. Nang khallu bagi assume to bagi suppose to bagi saktam lo bagi tarka laite. You don't need to assume. Need hadi tarka. So should I stop assuming? Adudi ay khan ba lepo hara. Assume to ba lepo hara. Should I stop assuming? Interviewer dana yes. Hoy. Hara ko. What? What kari? Amka mana kari hana hara ko. Everything. Kuding mak assume to ba lepo. Then what happened? Adu ay targadi kari thuani. Kari tawrage. Ay assume to ba lepe. Lepo targadi kari no matangi next step se. You can go. Nang chat pe are. You can go. Nang chat pe are gani. You can go. Nang chat pe are gani. So only if I stop assuming, I can go. Aina khan ba lepagadi, assume to ba lepagadi, adu ka anda katang ay chat pe adi raw. Sai dagi chat pe adi adu only when I stop assuming can I go. Aina assume to ba lepa ka anda katang ay chat pe ari ra. But I don't want to go. Adu ba ay chatning de. But I don't want to go. Adu ba ay chatning de. So I should not stop assuming. Adu maram mo dana ay khan ba lepa adi. Ay assume to ba lepa adi, ay saktam lo ba lepa adi. Maram di ay chatning de. Am I right? Ay chumbra. Ay chumbra. Mana ko. Ada interviewers na get out. Ay ko. Ang pantok ro. Get out. Get out hay ba way si. Ano man hay pet saur gadam hay ni ko. Get out kay ba do. Ado please go out haragati am san bitu na mapanda to pigro please go out. Tam na hay bay. Get out katang haragati. Kitang saur ma si annoyed were hay man ko. No until you hire me. Ay chaloy. Nang na ay bu kandri may. Ay bu nektri may ay chaloy. No, until you hire me. Until. Drimay. Next drimay. No, until you hire me. Nang na next drimay, ay chaloy. Nang tabok si kan drimay, ay chaloy. I'm not going to hire you. Ay nang neoy, ay nang kaloy. I'm not going to hire you. I'm not going to assume anything now. Howsikti ay karim ta kalaroy. Ay saktam lawaroy. I'm not going to assume now. I am not going to assume now. Ay karim ta kalaroy karim ta saktam lawaroy hosik. Please go away. San bidu na. Mapam si dagi chat kro. Mapam si thadok kro. Mapam si dagi chat kro. Please go away now. Or else I will call the security. Natraga di ay security ka woni. Security hay di gate kumba thong gi mapan gumba da chai gumba paraga nong mai gumba paraga nga aga lay kangbudo. Kari gumba any unwanted situation ama tholak pakanda company gi manung sita security kangbu sine handle tawdini. Moi loy yang sendoini. Pataba kari krang me am tholak pakanda moina moi gi nong mai du sina ba atana moi pa ba chai du sina raga moina thoi ba thodok tu handle tawdini aduna nang chat khidraga de aina security ko gani sine ba security ko gadi chai cha ba yai lang thok pi ba yai ko kaw thok pi ba yai. I don't need security. Ay security darkar laite. I don't need security. I do not need security. Ay security darkar laite. I feel safe with you. I feel safe with you. S-A-F-E, safe. Ay nanggalay na tiyak takay na sok na lay gani soy na. Security darkar laite maram din nanggalay ragadi ay soy na tiyak takay na soy na sok palay na lay gani. You are impossible to deal with. Manahara ko. Mga sana ba kayam yada ba? Nang siya oy thok taba impossible ay di oy thok taba ko. Deal ay di amaga I can't deal with you. You are very hard to deal with. Kain hana ba to. Where you atay sana ba yada ba ma miron yaw da ba itare. Deal tawte am luba impossible oy sine ba. Yes, with the deal you are offering, I am. Nang na pira iba, nang na offer taw riba, nang na kathok lag liba. Pira iba deal se. Deal ay di business ta su lay dana. Trade deal, business deal ga na ko mayam lay dana ko. Adugumba deal si mana economics ki deal si mana si na raga mana haraba. Nang na deal taw way matungin na di kamay na possible way dino. Nang na deal taw riba kutaw to, ay di hire taw dramina
nangna tawriba deal khu tawdo adunani aina impossible to deal with oiribasi sine mana haisiko I need more aina hena amuka darkar lay adugi deal do ai pamde adugumba offer do ai pamde ay adagi henba phaba offer pami mana hare adaidi interviewers in hare okay you are hired as the new manager fare adudi nang ikoi company sigi anoba manager oina ni abani you are hired as the new manager new adi anoba manager company du senariba yangsiliba mapu manager do pulap mayam dagi thokliba company de thokliba thabak mayam du control tawriba adugumba no paje manager se anobo oina nang khallabane welcome aboard mapalom da nang butaran okchari mapalom taram okchari di mapan da tholo hai bani ko mapan tholo pa di ma security tawra kau thokki biya na dunida so guys thank you so much video se dum ngang explain to buni khara dum sangi tubu mayam gi yamni useful oigani yam kana gani khan ba dugumba content ni aduna subscribe to the yar gadi subscribe to view aduga anoba video phangnaba inbox ta paisalaknaba notification bell dus nambiu aduga like ama nambiramu comment macham thambiaramu suggestion mayam am tobiramu thank you